Mintatende hopi bom. Bom dia! Bom dia! Essa é uma boa maneira para nós começar nosso dia comemorativo, assim é importante. We daarbij dirigir palavra na Bosnang, na Hollandes. Geachte aanwezigen, leden van de pers, collega's. Een bijzonder warm welkom aan u allen. En in het bijzonder aan de heer Javier Silvania, minister van Financiën van Curaçao. Minister, het is voor ons een eer om vandaag samen met u dit historisch moment mee te maken. Vandaag schrijven we samen geschiedenis. Een hoofdstuk dat 73 jaar geleden begon met de introductie van de Nederlands-Antilliaanse gulden, maar die komt vandaag tot zijn einde en maakt plaats voor iets nieuws, iets van ons. Met trots presenteer ik u de Caribische gulden, onze nieuwe munteenheid. Vanaf vandaag is de Caribische gulden wettig betaalmiddel in zowel Curaçao als Sint Maarten. En over 3 maanden nemen we officieel en definitief afscheid van de NAF. Maar vandaag is het moment om stil te staan. Stil te staan bij wat we samen hebben bereikt. Bij het vertrouwen dat we met elkaar hebben opgebouwd. Want de Caribische gulden is meer dan alleen een betaalmiddel. Het is een symbool van vertrouwen in onze economie, in onze instituties, maar bovenal in elkaar. Vertrouwen dat we samen koers kunnen zetten richting een toekomst waarin stabiliteit, inclusie en duurzame groei centraal staan. De weg naar vandaag was lang en intensief. In de afgelopen 6 jaar hebben we met toewijding gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe munteenheid. Veilig, modern en herkenbaar. Geworteld in onze cultuur en identiteit. En ontworpen volgens de hoogste internationale veiligheidsnormen. We mogen trots zijn, want het resultaat mag er zijn. De Caribische gulden voelt niet alleen vertrouwd, ze is van ons. Mijn oprechte dank gaat uit naar de gemeenschap van Curaçao en Sint Maarten. Uw warme reacties, uw feedback en de manier waarop u de Caribische gulden heeft omarmd, het gaf ons het vertrouwen om dit proces tot een succes te maken. Met evenveel waardering dank ik onze Raad van Commissarissen. Uw betrokkenheid, uw steun in woord en daad hebben ons geholpen om koers te houden. Uw vertrouwen in dit traject was van onschatbare waarde. Ook dank ik onze stakeholders, de banken en hun technische teams, voor hun onvermoeibare inzet en toewijding aan dit project. Vanmiddag en vanavond vindt de overgang plaats van het digitale betalingsverkeer. Een spannend moment, maar bij de CBCS kijken we daar met vertrouwen naar uit. Dank ook aan het Openbare Ministerie, de Gaming Control Board en de FAU voor een samenwerking op gebied van toezicht en compliance. En de media, die voor hun bijdrage aan onze voorlichtingscampagne en hun rol in het bereiken van het brede publiek.
And I want to acknowledge the presence of Mr. Todd Nidek, Global Marketing Director of Crane Currency, who together with our XCG team worked intensively on all marketing products for this project. And they were many. Thank you for your dedication and that of your entire team. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle medewerkers van de CBCS, die op de een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan dit bijzonder project. Inzet, oog voor detail, creativiteit en vastberadenheid hebben dit project gemaakt. Grond van mijn hart, dank je. Wij brengen vandaag een heel mooie munteenheid in omloop. En de wereld kijkt mee. Wat de munten betreft behoren Curaçao en Sint Maarten nu al tot de 3 finalisten voor de Excellency in Currency Awards in de category of Best New Coin, welke in juni wordt door IACA, International Association of Currency Affairs. En we zijn ervan overtuigd dat we met de bankbiljetten in 2026 ook een prijs in de wacht zullen slepen. Maar eerst gaan we een ander bijzonder moment beleven. Straks vindt hier, het is voor jullie wel een beetje moeilijk te zien, maar hier vindt het, de eerste officiële omwisseling plaats van de NAF naar de CG. En het is mij een eer om daartoe de heer Javier Silvania, minister van Financiën, uit te nodigen. Met deze handeling brengen we de allereerste Caribische gulden symbolisch en officieel in omloop. Minister, ik nodig u van harte uit om deze historische transactie straks te verrichten en indien u wilt enkele woorden te richten tot de aanwezigen, onze medewerkers en de pers. Laat dit moment een herinnering zijn dat vertrouwen de basis is van elke duurzame verandering en dat wij als landen in staat zijn om samen het verschil te maken. Een applaus voor ons. Minister, mag ik u uitnodigen? Bom dia, nator presente, rebetia tão special aqui. Para mim, é um prazer para portar aqui na AUE, na nome do governo de Curaçao, reba um momento histórico aqui. Caminda nossa toma despedida oficial na moneda conhecida, é florim antiano, e te chama bom bem na nossa moneda nacional, é florim caribense. O momento aqui nota somente cambio técnico de bilhete para o outro. Esta marca capítulo novo de nossa história monetária. Primeiramente, é símbolo de união monetária com nossa irmã Isla St. Martin e, à vez, confiança que nós temos de nós mesmos e de nosso futuro. Me que agradeci a toda pessoa que a contribuir de uma maneira ou outra no processo aqui. Passina faz e florim caribense uma realidade. Especialmente me que agradeci Banco Central de Curaçao e St. Martin que a guia o processo aqui com diligência e determinação. Pois o rol do processo aqui estava fundamental. Especialmente, me agradeci ao time que o dia de AUE atra incansável riba a introdução de florim caribense. Vosso trabalho merece reconhecimento. Vosso trabalho merece reconhecimento. Me dá repetir.
Preparação de bilhete novo, coordenação com a companhia que está imprimir, coordenação com diferentes setores da União Monetária, adaptação necessária, como está abordo assim, por exemplo, nos ATM, campanha de informação, enfim, trabalho como tem seguro, tabatina desafio com Pero awe nos prepara aqui com orgulho e vai o resultado. Introdução de florin caribense não é somente uma transição de uma moneda para outra, mas também uma decisão simbólica e estratégica. Simbólico sobre uma moneda nacional também se roupa de identidade e autonomia de um país. Estratégico para o momento a que oferecer nossa oportunidade para reforçar nosso sistema de pago e reafirmar a confiança de nossa infraestrutura financeira. Com a moneda nova aqui, nós estamos pondo em circulação uma moneda nova, moderno, flexível e seguro. O bilhete novo agora desenhado com a tecnologia mais moderna para que como partner da União Monetária assumir responsabilidade junto para pôr turma e passo aqui. A tecnologia moderna da criar possibilidade para a largo prazo reduzir o gasto na produção, distribuição e manejo de moneda, o qual contribui a um sistema de pago mais eficiente. No mesmo momento, uma moneda nova, generalmente, está-se-nos mais consciente de seu valor e seu rol na economia. Também me pedi na itur, mas especialmente Banco Central, para nós fazer uso de momento aqui para estimular a educação financeira de nós. Aunque nós estamos juntos aqui para uma celebração, a introdução de uma moneda nova não é fim, sino começamento. O período que está vindo aqui é essencial. Nós precisamos assegurar que todo o sistema está bom adaptar. Nossa comunidade está e os seguidores bom informar. E que toda instância está seguindo a procedura de transição. Uma apelação, pois, está no Banco Central para seguir monitorear o processo aqui e segurar que a transição para a florin caribense toma lugar de maneira transparente e responsável. Me quero uso de momento aqui também para enfatizar que nada não cambia toda a introdução de florin caribense. Kiko Mikemen Esaki. O florin antiano a ser substituído por um florin caribense, pero Esaki não tem nenhuma implicação financeira. Por lo tanto, me quero sua apelação na itur para não fazer mal uso de ocasião aqui para aumentar preço. Me quero sua apelação na MEO e Fundação para Consumidor, para ajudar o Banco Central a vigilar o processo aqui para evitar que o mal uso lo por assim com a introdução de moneda nova aqui. Para culminar, me quero marcar que o florin caribense está mais que um meio de pago. Esta é uma promessa. Uma promessa que nós temos confiança de nós mesmos. Que nós aspiramos a estabilidade, transparência e confiança para um futuro mais duradouro. Uma promessa na geração venidera, que nós queremos fortificar e fundir de nossa economia. Esse aqui tem seu impacto positivo para os climas de inversão e, consequentemente, para o crescimento econômico. No nome do governo de Corsol, me agradeço por vosso tour, por vossa contribuição, vosso esforço e vossa dedicação. Me sinto orgulhoso de por formar parte do momento histórico aqui junto com você. Mas danke por vossa atenção.
Dank u, minister. Mi poi vedo c'era la stessa. Non la metto perché mi va. Quindi una conversazione di 2 ore